انمي ماشما بقومكي انمي ترتيبي تقسيم جذرهای افاده الجبري للبدسمه انمي دوتا مرحله ماشما خواندنكي كمتي بدون البدسمه ودوامهم بقومكي انمي ترتيبي تقسيم فاكتور بين كلمتين انمي مكمل تقسيم ماشي فاكتوريشن اسانيس وانمي سيوهم انمي تجري افاده الجبري ماشما بيتي يعني انمي ماشما اصلا طريقه پیش میبریم که انمي کدوم سر اکس منفی یک تقسیم میکنیم یا اکس مثلا باشه یک انمي جا حاصلش انمي ضرایب شامل میکنیم یک مثبت 4 مثبت 1 منفی 6 تقسیم میکنیم سر چی یک پس اون طریقه است که انمي میانن بس سطر سوم يعني يقول شيء سطر أول يقول سطر دوم ويهم سطر سومس خب انمي يركي انمي أول دم يركي انمي ضرب يكون يك ضرب يك جمع شاب پنج ضرب يك پنج جمع يك يهم مششن شش ضرب یک یهم شش منفی شش و مثبت شش چند میشن؟ حاصلشن صفر ما شما خوانده بدیم که انمي چی است؟ باقی مانده است یکی باقی مانده شد یعنی باقی چیزی نمان پس یک معلوم شد که چی است؟ کامل یک فاکتورشان هم حاصله انمي فعلا که سر انمي تقسیم بکنیم یک مکمل فاکتور هم است دیگر دوم من قيمتشان اللي من پیدا میکنیم یعنی ایچی است x مربع مثبت 5x مثبت 6 انمي ران مساوی میکنیم کتی کتی صفر مساوی میکنیم ایچی است حاصل تقسیم است حاصل تقسیم x مربع مثبت 5x و مثبت 6 انمي هي عدد را پیدا میکنیم که دو تا عدد را ضرب کنیم مثبت 6 به دست بیاره و اگر را جمع کنیم مثبت 5 به دست بیاره و نمبر ما شما که پیدا کنیم اون دو جذرها چی هستن x مثبت 3 و x مثبت 2 x مثبت 3 و x مثبت 2 انمي دو تا جذر است انمي را که اگر با شما ضرب بکنیم یعنی 3 ضرب 2 چند است مثبت 6 میشه به دست 3 جمع 2 5 به دست انمي هر افاده با شما به صفر مساوی میکنیم یعنی x مثبت 3 مساوی به صفر 3 را انمي طرف میارم که چی میشه؟ x مساوی میشه که چی؟ منفی 3 خب انمي لیرم به صفر مساوی میکنیم یعنی x مثبت 2 مساوی میکنیم به صفر ایره مساوات انمي طرف میاریم که x مساوی میشه به چند؟ منفی 2 یعنی اگر انمي را ما شما x یک بگوییم ایره x 2 بگوییم و ایره هم x 6 بگیریم انمي افاده سه قیمت داشت جذرهایشان چند است؟ سه جذر داره یعنی یکشان یک است دومشان منفی 3 است و سومشان منفی 2 است یعنی چی معنی؟ انمي قیمتها را اگر ما شما انمي جوازه بکنیم حاصل انمي باید دو طرف مساوی شود یعنی چی باشه؟ انمي هم باید صفر شود میایم انمي را هم امتحان میکنیم x مكا مثبت 4 x مربع مثبت x منفي 6 إذا مثلا مثل بصفر انمي قيمة x یک را میگیریم چند است یک یعنی یک مكا مثبت 4 ضرب 1 مربع مثبت 1 منفي 6 مساوي به صفر
يعني شيء قديم تنها إنما كلمة إكس نجريت إنما جوازها أجا إنما ثلاث هم مساويشن بس ما شو مفترض إنما كلمة إنما الجبري إفادة يعني يجزر يك مكان كل بحسن يك جمع يك مرة كل يك مش يجزر بشارهم شار مثبت يك ومن في شاش مساوي بالصفة يك جمع شار هان جمع يك شاش يعني مثبت شاش أو منفي شاش نشان صفر مساوي صفر يعني مية طرف توازن شو برابر شو بس يعني متجز جذر يك جذر إنمي فارس يعني مثلا المسير ما تسير نقول لكن يجي وقت يقول منفي سي مكاب مثبت چار ضرب منفي سي مربع مثبت منفي سي ومنفي شش مساوي صفر إنما اللي هي موشما مكاب نقول أول علامة المكاب منفي ضرب منفي مثبت ضرب منفي منشأ يبقى منفي مش اللي من أجمع شو أصلا بكرين كياني السير بعد خد كم دفع ضرب بكرين سي ضرب سي سي ضرب سي كم مش نعم نو ضرب سي بستأف إذا ميجيز منفي بستو أفمش. خب إذا ميجيرا علامات مشروع ميجري كي منفي سيس منفي كي بتواني جافت أمامي شيء مثلا مش مثبت مش يعني منفي سيس ده منفي سيس شيء مش مثبت نو مش مثبت نو ده كي كان زار مبين كان مش سيوشاش مثبت سيوشاش مثبت ضرب منفي سي ومنفي شاش المسألة مش صفر. خب إنما المشروع منفي هذا رأيك جمع كلمة ومثبت هذا رأيك جمع كلمة منفي بستأف ومنفي سي شن مشن منفي سي منفي سي أو منفي شاش شن مشن منفي سي وشاش منفي سي وشاش وجمعهم سي وشاش مسألة شو صفر. منفي سي وشاش ومثبت سي وشاش نشان صفر صفر مساوي شو كده صفر يهم حسن يعني يهم يك جذر شان إنما إيران كي جذر سلو مشان أستيانيس إيران شو ماستر شان كا ممكن يجي متر كا إنما كمان شان ده اللي فاضا وزن بني أجر أصل صفر ما خاص ما شو ما قلت مثلا كي إنما يك جذر إنما الجبري فاضا بس ما شاء الله نفترض مثلا كمان كوماكي انمي الجبري تركيبي تقسيم ما شاء الله انمي حالات جذرها بدس او تمام ديگر سوالات که از کتاب شما ما ترشان حال کار بکنیم و نمونه حال بکنیم